Shalom, salam si tamu paiman si dupa kaboro lan panandungan Toraya. Allo Senin tanggal 20 bulan 10 tahun 2025. La tabasa tu kadana puang mai komita mas sembayang. O puang antal lusang buah banang. Tontong ki pakalabi itu diona sanga madatumi bilang na tontong mi palempan mi papayan tu pak kabarok mi ilan allo katuan ki labi pi ilan allo totemo ki lambi omo inde allo baaru laki ni umpataru inde katuan pengkarangan ondong mintu na pak kapayan tu laki lingkai opuang pasak kan isolana sanga ondong pia tu kadami laki basa lami surak madatu tu lamen dadi sulo sabiaan harang nakatuan ki opuang rondongkan pena masalo angki kina umbasa unanungan inde kadanmi ma tetelan sangan na pong ki pongesu yang mo puang untuk nakasalamaran ki amin. Bunga na surana Rasulu Paulus lakoto Korintus pasal 6 angka misa selako angka 10 misa. Ulun na kada nakua diona maapo piraata dio olona pangratasan to kapere. Den komiraka misa abarani keden ni misi karakara to senga alan kombongan lalau maapo piraata alako to mangrata na to tang malolo. Na tae na dio olona to masallo ba tu tae rakamisan ni kumoyate lino la na paulay salunna to masallo undinna na yake mi paulay salunna telino tang sipa turo komika paulay pangrata tu apa madiong na liu tae rakamisan kumua kita la paulay salunna to malaika undinna ontong pisan piraka tu diona karakarana telino ya moto ya ke di paulay komi pangarata adiona karakarana telino la mi popen noloan raka tuyan na to lakoto tangana la bilangan tama kombongan ya siya kupokada ite di kuwa ammi masiri ta ebang aro komi kamisa tu manarang paulay pangarata tu karakara silumi apa pada to siulu komi amilao si parapa ontong pisan pitu lulakomi to tanga mak patongan tongan na banga iya tuyan na to inang iya mo mi potalo tu pada kamu si parapa maapari ami tanga ulambiran ri maataluan maapari ami tanga ulla abiran ri dirugi apa kamu kalena umpogau tang malambu na siya parugian ontong pisan pi tumay silo mi taer kamisan ni kumayatu tokelo ko penanna tae na umpomana aparentana puang matua daami pusa yatu to maagau salah yatu to maagau salah siya umpenombay diata siya to paula boko siya muane di po sanga matua siya to umpo sanga matua muane siya to boko siya to maduang lako yanan betul siya to boko siya to maduang lako yanan siya to paamaloan siya to manura siya to pakira-kira mintu na to tae nala umpomana parentana puang matua dendu ka komi pirang bongi susito apa mang kamu komi di basei sia mang kamu komi di pamasero sia mang kamu komi dibilang masero tete dio sanganna puang Yesu sia tete dio penanna kapenombanta amin. Pada malam be sunga tu karena puang ta basa solanasang tu di ben misa panandungan urata karakara si turu kakinan na puang
memutuskan perkara dengan hikmat Tuhan. Biasa den kada dirangi nakwa wailan busso annati seego batonanna konde bang anna den temay apa di si pekkai lan rakatanan dapo lan rakapaarapuan sialan kombongan kasih pekkan susi utomai parallu di pasipolean da annabu utu kasih salan na belan na den tu tau na tumang kamakarasan saya lako si para pa mo lako toma paulay salu la koraka toma parenta la koraka ada lan lutondok den duka tu pepasan kakinan kumoya ke si parapa komi ya ke si parapa mo kii lakoto maapolay salu inde mo tu biasa dinay si tauan batonan na di palosong tu apa di si pekkai annaya tu kasulangan lan rakatanan dapo lan raka kasiumpuran rarabuku baatulan kombongan ma pakilala tu Rasul Paulus lakoto Korintos kumua ya kedenne tu apa di si pekkai lan lu kombongan meloke di bukailan ni kombongan da anna den si parapa parallu di pesalai tu usorong karakara lakoto maapolay salu lan kaparentan belanna ya tu dia nga alan pangaratasan karakara ya matu kamaloloan na balan aku abu tu karatasan penggaronto i kamaloloan ke ya tu to maapolay salu to tanga ma patongan saya mito ya tu atoran nga pelesay tu pa polayan salulan kaparentan ya moto sukaran lino tangnya sukaran pabudai kasiluran si turu katonganan na puang matua apa pada to syulu komi amilau si parapa ontong pisan pitu lu lakomi to tanga ma patongan si parapa asya popera ata karakara lako pak polen salu salian domai kapatonganan inang la pabu tu kasih salan kapua sia ia mola umpo ka kasiumpuran rarabuku sia kasulangan lan kombongan ia moto si patu di bukai melo temei kasih pekan si turu kamaloluan na puang anna urungan ni pabu tu kasih alamasian kamaloluan na puang ia momeba lako karapasan sia kamarampasan amin tamas sambayang kikure sumanga tu mama semi puang ondong pia tu kadam milam sura madatu tontong umpakilala umpakaitin kan ni solana sang unnulai teme mintu na karakara katuan kumo inang kamuman na puang ala tontong kisat tuanan sia inang kamuman na puang tulaku ini laki ni unnapa ite may karapasan kamana-manan lan mintu na lingka na katuan lalan lu tondoko lalan lu kombongan sia umba-umba kini solana sang puang inang kamu puang tu tontong kisat tuan la umparapa ite may mintu na agan kiolay laki ang karante memintu na pengkarangan alo totemo tontong kan niyo puang usorongan itu mintu na tomati olo malabi imi kumainang kamu puang tu tontong la umpasitaranakan kan pak kabro mi angki tontong luming kamarampa masake marudindin unang karante may pengkarangan iya mate tu pangandoki maatetelan sangan na puang kipong Yesu iya mo puang oto na kasalamaran ki amin.